шайлап бекітүү. Экинчи маселе ушул түзүлгөн курам ошол кеңештин уставын жобосун иштеп чыгып ошолорго тапшырылсын. Үчүнчү маселебиз бул президенттин жарлыгын талкуулоо. Ушул 3 маселени карайды деп отурабыз. Анда силер уруксат берсеңер, ушу биринчи маселени ушу кеңешти түзөлү деген ушул аксакалдар сотторунун төрагалары, мүчөлөрүнүн, катышуучулардын добушун сурайбыз. Эгерде макул десеңиз, добуш берип койсоңуз. Макул, мүчөсүз кылгангыбы? Калыс жок, баарыңардан көтөрүлөт. Андай болсо, бизде мындай сунуш бар. Ушул аксакалдар кеңешинин составын 11 кишиден түзсөк деген ой болуп атат да, 11 кишиден. Аксакалдар сотунун кеңеши дейбиз. Бул аксакалдар сотунун эле кеңеши. Ошону. Аксакалдар кеңеши деп атпайсызбы? Аксакалдар сотунун кеңеши. Райондук кеңеши да, Райондук кеңеши, Район боюнча. Кеңеши. Ушул составы райондук деңгээлдеги аксакалдар сотунун кеңеши. Туура, туура. 11 киши деп атпайсыз. Туура. 11 туура. Анда ошо составын Өзү сот болсо анын 11 туура, 15 туура. Биз силерге кишилерге маалымат берип кетеличи. Биздин Кочкор айыл өкмөтүндө башагы 37 айыл бар экен. Мына бирөө келди. Мына как раз кворум болуп калды, мындай келди. 37 айыл бар экенбиз. 37 айылдын ичинде 30 айыл өкмөтүнүн аксакалдар соту бар экен. Мына могурети жарым жылдык эмгек. Ар бири мондай болуп тиги протокол менен шайлангансыңар баарыңардан. Анан мунун монтуп кол койгонсуңар. Бүт баарына. Качкан киши. Жалпы айылдык чогулушта. Анан курамын бекиткенсиңер. Ой кайсы айыл десек? Туз айыл десеңиз, мына. Туз айылды Кыйсаев деген жыйылаштын төрагасы, жыйылаштын катчысы Ашымбекова дейт. Ана могутуп туруп, колун коюшупту Туз айылы. Анан кандай ишин атышкан? 20 киши бар. Тустугу ким? Баласы. Баласы улган. Тустугу ким? Я. Мен Асылы. Ошентип түзүлгөн бол кыска. Протокол менен. Ушундай протокол менен баарыңар келиңер. Аксакалдар. Бул мыйзамдуу деп эсептейм мен. Айыл өкмөттөрдүн баары тең. Канча сот ошондо? 30 айыл өкмөттөр. 30 айыл. Ошон үчүн 37-nin 7-өндө жок. 7 айылда аксакалдар соту жок. Саны 159. 159 аксакалдар соту бар. Мүчөлөрү менен. Мүчөлөрү. Эми баарыбыз тең эле, биз жерде артыкчылыгыбыз жок. Коомдук уюмда баардыгы бирдей Бирдейбиз. Ошонун ичинен бирөө ишти алып барсын, жетекчи болсун деп биз бирөөбүздү төрага шайлап алат. Ошо ишти жылдырсын, документацияны жүргүзсүн деп катчысын шайлап алабыз. Мына бүгүн секретарь кылып тиги кимде эжекебизди шайлап албадык. Ана силердин макулдугуңар жок эле мен өзүм шайлап алдым мына. Эгер каршы болбосоңор Туура эле. бул жерде мен кетирип коюп алдым. Тиги мен мойнума алайын. Макулбуз баары. Катачылыгымды. Оңдоп койсок болобу? Уручкага мындай жадабай иштеген киши билген киши. Андан эсе мындай кылалы. Секретарь шайланды, протокол берип койгон. Бул жерде деле секрет эмес. Мурунку жанагы чогулушта дагы, телефондо дагы бобуларга көп жылдан бери иштеп жүрөт. Момдайларды киргиз келет деген мага сунуш түшкөн. Бирок мен мунун баарын азыр мен беките албайм. Силер менен каалагансаңар бекиткиле, каалагансаңар биз жерден сунуш бергиле катышкандардын ичиненчи. Макулбу ушундай кылалы?
Men birisini okup koyar, sizler makul bolsaňar, makulunlarga makul bolup, makul emeseňerge çiğdirip sanalıp, bul jön ele biske gelip düşkön sunuş. Sizler elin atın. Misal için o gelip kulu edildi, men misal için işte men özüm sunuştagam, müçe bolup berdimçi. Özü gelmeýän atına bilin. Telefonga da jogap bermedim. Okuyun mu familiyalar? Men okugandan turup koysaňar kim bar bolsa. Joldoşo sonunu bu başyň aýynyň bir aý. Gökçarpy kim bilen? Men. Sen Gökçarpy sen familiýaň Ömüraliýew Talaýbek. Dep, ya. Ömüraliýew Talaýbek. Ömüraliýew Talaýbek. Yazdymy? Elden gelgen soruş. Bu bala jamken men bugün birinci görüyorum. Ya. El şaylasa turele. O, men bugün birinci yol görüyorum. Rahmat. Ana gelip kulu edildi olsa men sürüştüm. Mahmut'um karmışak. Bunu degen detige emeler sonuçladı. Emeniki. Anan Kökova Nukan. Nukan da. Ne? Nukan. Kökova. Nukan. Stanislav. Kökova Nukan. Nukan emes. Nukan. Nukan Truva. Nukan emes. Nukan mı? Nukan da biraz. Nukan denen nıgını koy. Nukan Truva. Nukan. Düşen bir savur dindi. Kumda öldürdü. Can online'da kaldı. Men Şergazi'yi hürmetbek. Da Göbek Mismat degen var mı? Yok. Yok. Ayağa. Dige kimdi? O Samet'ti Baytke. Ne? Denk. Baytaş Halim Bey. Bu emedeken? Emede. Kurort dese albatam deydi. Bana sekreterin jibiripdir. Bu Ormakandan eken. Anan Taştanbek. Bu жаңы жылдар. Ушул кишилерди сунуштады. Anan o жерде канчасы жетпей калды. Бизге 2 киши жетпей калды го дейм мен. 11'de yazıldı. 11 жасаткандан кийин анан келбей калды. Улар келбей калды. Gelgenler çiğip sap gelgenlerden Mende ушул боюнча бир сунуш бар. Орeki misalı sen aldagı nemeni aytып atpaysыңбы. Ушул gelip akçık türü senikine öte oor bolup ketет. Oreki bugün kvorum bolup atpayбы? 11 kişinin altı geliş gerek, he? Turabı bir demet çeçik üçün. Oşonu bunday akçık türü gelip berçilerden makıldaşıp duruyorlar. Durağı var. Men de oşon üçün bunday oylavatım. Mına men 60 kilometre çektim. Mına üçün tüp çıkart deme hazır. Gede Gelenbay'dan kalmışım. Beklemek siz sürüş kartı ver onu. Deni veremezdi. Ana men oyunca bunday Deni jakınlara veremezdi. gelgende Üç yol olarak gitse. Yok. Siz makıldığınız böyle belirtiyorsunuz, uçurmaya geldi sandım. Emin bunu eğer Çin'e işlete istesek, bizge işlep bergen kişi. Anam işleyen... Ana işlegende de kandaydı bir dengelde bir bilim, tecrübe degen boluş gerek. Sunuş beri alatırlan kişiler de boluş gerek. Çin-çinde gelgende çi. Buna misal için karmısa aksakalga men karşı emes, men suda baştım oşol kişi men istese makul elem antken nam tecrübesi var. Misal siz bile istesem deli bolmo. Bunu aytkemden bir istesem bolur. Taşta men istesem bile olur. Dem bul andar çinle men tanып atkem, bunu özlemi bilemem da. Ana men bağa kol irisini tartat kılbayın. Anday olganda tura emes. Ana hem tetigi bizerde boğul gelip düşkön sunuş misal için. Boğul eki. Misal için Karmışak'tan gelip sunuş düştü. Savirdinden gelip sunuş düştü. Bunlardan bir demet çıkart deyip mağa gelip akıldaşkan. Çın aytayçı. Tura. Sekret desem, Kudaydan jaşırmagan emen sizlerden jaşırıp koysa mağa dele jakşır. Çın-çında geledi. Ana buna boğul kim dele
Çolponduku. Qancha bir yıldan beri işlep keledi. Bolğon siylip badışlar boldu. Seni kalandık mı? Koça çocuklar vardı men öz gözümden görmedim. Kalıstlık bilen verildi hani çeşitli. Ya. Kalıstlık bilen verseniz siz çeşitseniz. Canaklarız. Ne çeçken doğru emas. Kim? Can bir çeçeli. Daha bir iki kişi gerek de O. bunu iyice koşup koyuyorlar. Çok var. Hoş geldin. Aldın alalı değerdaş gerekten bundaydı. Bu Ya. işi sana Aldın çok alalı çok değerdaş baş Evine gerekten. misal yakın yerde sener buna kay. Alalı Gökçar, Çok. ya Semisbel, Çekildi. Karato, Çekildik. bu Karasu çekirdekler yakın bolup koydu. Anam. Sizler erten aytasınlar da, o tetigi kamın donosu alpadı. Sistemine koşmaysan Az ama. kalkan dokupayı üstü de. Deyip, daytasınlar da. Sizler Bu razı. Tüsele kengesi var anlar. Eğer diyorsan mümkünçülüğü var olsa. Taksi var, teti atkanı var bir yerde. Günlük öyle bir yerde men de çıkar. Boşansın da. Bir iş gerek. Girmeye kalsam ben oşalarım ememenen o böyle makılduğunu berem. Vallahi Boş zaman boş Yo. koyuyorum. hoş Boş geldin. gerek o ama. Sen Ayşe'yle öylese gerek mi dilerim? Hem oşalardan. Bunda hem gengeç degeni bunday oludu. Bunçal için gengeçti biz çineli Aysa'yı çoğuldu. Sebebi degen bu aksakallar sotu solgundap ketti. Bizge düşman çok göböydü buna meni militsiya men baş bolupçu. Mediatör degen. Eger de aksakallar sotun dağı asla bitetirsek, alar güç alıp ketse, mana men уже 6 kişi dayandık ben. 6 kişi okuduk ben. Hem bunu aprelin 4'ünden başlap dağı 5-6 kişi okuduk ben. Bir yılda men yok degende 12-15 ne başında düşündürüp ayttım men üçün şu aksakallar sotun. Bu şu jumuştu ötkörüp bereyim desem, düşmandı içine bir almay kalat kim. Sırtında kalıp kalat kim de men arada çavur koyup kalat kim. Buna momda okuyun. Hem 11 kişiken. Sizler bu işini koştular ha? Hazır olsun da biz de Jollo sen falan dedim. Ömür Ali. Kim ben kimi? Ömür Ali Talaybek. Atıstakada mayor mu? Beysener mi? İki bilmim var. Muhallim bana yürüs. Yaxşı. Aksakallar sotun menen uçaska olup жүргөндө. Yürüsten bakardı kaçıp Uçaska olup жүргөндө ушул тема боюнча дагы семинар өткөрдүк. Bilesizler, bürok. Bayağı tarbiyalap olun sizler Kıskamerika. Biz Yeldin, Kırgız'ın Muhan büyük aksakal hemsiz fotoğrafına mahkum olsun, dayanıp ver getiriyor. otasın sen yok. Senin anam zakonun. Ver otasın. Başlanganda Kimdi? büt var milisiyalardan bulup girmedi. Lan işte şalbay kaldık. Adam bağırın kayra almastırganmız ilgeri. De Halimde çıkan dele canı oldu. Ama bu Mayrak'ta bu dele canı oldu. Hoş koyuyorum da şuradan. Uşu baytaşın orada Mayrak'ta suçlasak kanday Hoş olur. koyuyorum. Ya Mayrak. kaka Mayram Bey. hoş gerek. Ya. Meyri Yapmışsın başlar. mı? Baytaşın O, orada. Jigit gerek mi? Jurnalist olsa. Baytaşımızın çok Jurnalisti bir çağırma öyle. Bundan gazeteler gelip duranın makallar çıkıp duracak. Düşüncesi Facebook. Жақсы. Metali salkınay. Сөздің марқындана келген. Деме? Bu yerde jalan ele töragalar bolçu. Bu yerde misal üçün Erken Bayat Mayrabek töraga emas, sekreter. Neydi? Ana niye bizzat yine töraga, özür katışırdı. Anan ki daha sunuştay turganlarınlar var mı? Aragada. Misalde men mülçelerimden sonuçlamak mı? Yok, Direkt mesela ne mal emet kaldı. Özleri çok olarak. beş kişinin iki bir yaka girip olsun aranda kastık onlara. Kaçıncı yere? Turamaydı. 11 kişi de bekledik. Yani 11 kişinin özür kok var mı sizlerge? 11 kişi olsun da çocuk. Ana nasıl bir kişi zetme etapta. Ya gelmeyen Oo. de sıklar da zaten.
Активный балдар бар да. Андан бетер. Активный аксакалдар бар да, ошондан башка. Урмат. Мында иштин кызыкчылыгына карасак, ошону туура көргөнүңдү ошол бирөө жеп берсе, кош жөнүн өзүң. Коомдук ишке катышып жүргөн мындай эмелер бар да. Бул деген асап. Бобурекин. Муну мен өз башыман өткөрдүм. Билесиңер, мени зордуктап анан Мухан аксакал турат. Тетиги жөндөн эле зордуктап туруп эле мен турабын шашып коюшкан. Не бегете? О, тетиги эмеден, милициядан. Анан мыйзамга каршы келетсем да болбой. Баягы анан мен кеңеш алдым да. Что не запрещено, то разрешено деп. А мен ушуну чын эле бул керек экен. Мына сот биздин 33-чү статьябызда жазылып турат, жана аксакалдар сотунун. Жанагы методикалык жардамды анан кеңештерди район сотунун төрагасы берет дейт. Ошо сотко кимиңер барып консультация алдыңар? Кол көтөрмөчү? Жок. Немеге мурдабы? Мен алгам. Бир жол. Эки жол. Эндиле кирип жүрөм. Мына. Ошол сотко кириш азабы турду. Киришпей болот экен. Ал заседанияга орнатам деп киришпей болот экен. Анан ошон үчүн бул ошондон келип чыгат. Анан эми бизде ассоциация түзүлгөн. Ассоциация бар. Ал ассоциация автоматически эле тиги тияктан алып мени кошпойт. Өзүнө. Бул ассоциация деген бир жакшы жагы бар экен. Чет мамлекеттен грант алып атат. Анан ошондой грант алып туруп аксакалдар сотун, Верховный жогорку соттун базасында окууга чакырып окутам деп, ал биздин списокторду мен түзүп койгон списоктарды көтөрүп тиги сурап, биздин тиги акимчиликтен сурап. Мен муну жарым жыл урушуп талашып тактасам шек. Анан ошондо ушундай биздин сыртыбыздан тоңучкандарга биз каршы тура алабыз. Жалгыз тура албай калат экен. Ошол себептен ушу кеңеш түзүп атабыз. Негизи. Анан жанагындай методикалык жардамды мына мөкем турат. Мен могу мыйзамды мындай айтса тиги паштыч бүт эле үйрөнүп бүтүп калыптырмын карасам. Сураса любой жерде жооп берет экен. Өзүм окуп жаттабай эле кимде ким мондай маселеге кабылып калса, дал шемне кыларын биле албай калса, ушул кеңештен любойубуздан келип сурагандай болуш керек. Анан кеңештин мүчөлөрү ошого жооп бергендей болуш керек. Кеңешке мүчө болгондон кийин биз өз билимибизди өзүбүз өркүндөтүшүбүз керек. Өз билимибизди өзүбүзчү өркүндөтүп мыйзамды жакка алышыбыз керек. Анан ошол жаңылыктарды мамлекетте, өкмөттө, президенттин эмеде чыгып аткан жаңылыктар менен таанышып, ошого биз кабардар болуп турушубуз керек. Анан чоң милдет жүктөлөт Советке. Колуңардан келсе мен иштеп берем деп өзүңөрдү сунуштабайсыңар. Силерден сунуштап тургандары барбы? Ошо иштечилер. Мына мен тааныбайм, көптөн бери иштешпегендерден жаңы келген мына жаңы шайланган туз канча жыл болду иштегениңер? 10 жылдан бери. 10 жыл болсо сен опытный болуп калдың мына. Иши бизде жол кош. Тиги ортак сен жаңы болдуң, э? Бир жыл болду. Я. Бир жыл болду. Сен Шамшы, сен да жаңы болдуң ба? Жаңы. Сен Карамайнок төрагамызга сен фистага, э? Сонда сен мүчөсүң да? Эгерде мен ушундай иштейм, колуман келет деп өзүңөрдү сыйлык алган аксакал барбы? Тизмеде. Я. Сыйлык алып жүргөн аксакал барбы? Мүчөдө. Жана сыйлык алып атат, бир аксакалды отпайсыздар. Ошо кишиде барбы 11-дин ичинде? Ким деген? Жана сыйлыктын баарын алып атат. Ен айтып Сыйлык алган дейбиз. Жок, мурун алып жүргөндөрчү. Азыр жаңы эмне болду? Биз 3 жылда бир алмашат да. Жок, эски 17 жыл жок. 17 бул алдын жаңыртып алгыла, эме кылып, кисет бастырып, ичин жаңыртып алса, Кимге алып барып сизге? ал удостоверение. Ай, ушу удостоверением Кимге бастырышыбыз керек? Бул удостоверение Айыл өкмөттөн эле жасалат. Дагы жол түшүндүрүп берейин. Ар бир айыл өкмөткө мен задача койгом. Анан Кочкор айыл өкмөтүнөн башкасынын баары дотациялап турабыз. Удостоверение алып бергенге акчабыз жок дейт. Мындан тетиги Орман хан алып берем деди.
Komsomol Sledka alып берем деген. Alp berem dedim. Alып берем деген. Anda men taraf. Көкжан алып берем деген. Көкжан алып берем деген. Oraki Анан чоңтон болсо айткан эмес. Udastero üçün men aytayчы. Мен бүтөйүн. Анан муну деген Кочкор айыл өкмөтү макулдугун берген. Сүрөттөрүн чогултуп койгон. Мисалы бул теңдиктик болсо өздөрү жанагы күбөлүк менде бар. Күбөлүк деген бар сатылат да ал жерде. Ошону булар өздөрү сатып алып эле ичин жасатып, теңдиктикке жасатып алыптыр. Bizde öyle şeyse koymuyor. Анан аны деген мынакей. Бул айыл өкмөт акча тапса, ичин жана компьютерге жазатып. Удостоверение бар болуп Misal üçün men emeğimi aytayчы. Берсеңер эмелек удостоверение. Oraki emede satat udastero. Или каалаган удастero сатат. Yok, bu atayın aksakaldar sotu деп sırtında жазылып турат. Удостоверение. Аксакалдар. İçinde. Токтосоң, Sırtında жазсın. ол жерде Var mı? мына ол жерде суд аксакалы Кыргызской республика деп. Ана Кыргыз республикасынын аксакалдар соту деген атайын жазуусу бар удостоверение. Мен муну заказ берейин десем 300 сом дейт. Бир удостоверение. Бул жөнөкөй менен жазылганда биздин биринчи алган удостоверение ушундай болчу, анан жыртылып бүттү. Экинчи мен алып келгем, анда жыртылып бүттү. Oşun men ne eskim var? Oşun öyle çağırtmasa işte. Эми сырты бар болсо, ичин момундай кылып жаңыртып алсаңар болот. Ичинчи. Азыр компьютер менен мындай крас. Монун ичине элечи. Сырты собственно экен. Ичине эле тиги жазатып, бияка печать бастырып, кол койдуртуп эле жазып алып алгы. Aynı hükümet koyuyor. Бул токтом турбайбы? Токтом номурун жазып. Aynı hükümet koyuyor. Печаттай өкмөт кой. Бул мындай. Эки вариант бар. Üçüncü. Азыр мындай кылык бар. Азыр мыйзам кирелет деп. Азыр жаңы мыйзамда бул жергиликтүү кеңеш бекитмек. Жергиликтүү состав жергиликтүү. Азыр жаңы мыйзамда болгон жергиликтүү кеңеш. Açamçılık akça. Мурункусунда болсо айылдык кеңеш бекитип койгон чогулуштар. Айылдык кеңеш Aylık değil. өкмөттүн печатын басып колун койдуруп койсоңор болот. Өкмөт. Азыр аткенге биздин шайлообуз мына былтыр жылды. Былтыркы жыл менен кетиш керек. 21-жыл менен. Ар бир 3 жылда биз шайланабыз. Ар бир 3 жылда. Анан биз муну мөөнөтүн 4 жылга жылдырттым. 5 жылды жазсак 4 жылга жылдырттым. Бу дагы ошо. Анан мен аксакалдар сотунун күнүн белгилейин деген 5-июль. 110 мыйзам, 13 мыйзамда 5-июльдө чыкканда биздин жанагы аксакалдар сотунун мыйзамы. Ошо. Анда Куранга кимди кошобуз кана? Бир киши бербейсиңерби? Bu gitti koş koy. Çok hoşluğun tuğla. Var tuğla. Бар турбайбы? Çok Anda hoşluğun. Я. Koş koy imtihanı var. Кандай десеңер? Aksakal siz. Yandan beri gelip oturuşku yerindeyiz. Bu aksakal var mı siz? Çok günü böyle gel otmayız. Günü gör otmayız. Günü böyle taksi aydın gel otmayız. Ya o aksakalçı. Bırak kanday şart çok. Ya bu aksakalda koşmaylık var. Кайсы кошулду? Koşuldu var. Oturalım. Varsız mı ya? Үчөө кошулду да. Тигисинен төртөө кошулdu. Макулсузбу? çok. Макулсуз. Çok mu diyor da? Анда бирөөнү ачып коебузбу? Vermeyi de. Açık koy. Aytmadık mı ne? Макул эмес деген киши макул кылбайсың. Makul da oldu mu? Жок. Макул эмес. Ilayına gelgenin bir kişini koşup koy. Gözüne. Анда бир кишини ачып коюп коелу. Ачып коюп койгула. Gözüne de koşup koy. Burun tanıştırıyor, özünüz bir yerine de boş koyuyor. Sen tanıyorsun da biz kayıttan tanıyoruz. Жақсы мықтыдан қосып қойды. Мақұл. Анда мен бир сыйра кайра окуйм. Кайра окугула. Kaçıyor oturganda da. Жолдошуга сонун бүгүн представить этип койгула. Kıymıldap koyula. Өмүралиев Таалайбек Керимкулов Эдил деген келген жок. Бул эми бул юрист, кошуш керек. Юрист қосуылы. Мамутов Кармуса. Бул кишинин опыту бар. Макул десеңер. Мен окуйн, анан кийин добушка салам. Же бирден салам, же болбосо жалпы салам. Жалпы Анан көбөкүп то есть Мамбет Көкөбаев Мукан. Мукан. Bakul oldu. Макулов берди. Ne olur? Mukan. Мукан емес. Нукан. Nukan. Мукан. Муканды жазды. Ne olur? Не? Мукан. Мукан емес. Мукан эмес. Мукан.
Var. Mukan öyle dedi. Dişen sabırdım. Bundağı hemen neler? Teki tecrübesi var. Gökçe'den işlettiler. Dala işlettiler aktargan. Kaysını Çevresi yılmattı. Men. Buna mı Türkçesi? Ha, Mukan. Uzun tutmuyorsun. İyi, düşündüm. Muka. Ana bir tanesi emi var kafası. Kaldır. Ama sanmatıp aytıka. Erken bayat bayram dedi. Metalliyeva salkınay. Özümüz. Bomba oldu. Biri açık kaldı. Uşun sastavka bunday kılaylı. İndividüaline tige armın birden şaylaylı mı? Jalpılı. Yaratan böyle büttük de. Gengesi bütbölük mü? Jalpele bir kol götürüldü. Ana jalpı barmıyla bir şayla olan deyen kaçışçıların doğuş bir koyuz. Bir doğuştan. Ne yapıyoruz? Büro kalıp kaldık sakındır. Özümüz layıkta koşuyoruz kodayım abi. Ya. Özümüz layıkta öyle koş koyuyoruz. Layıkta koş koy. İşte Gel verilmedi bugün gelse. Ana nemi bunday. Surandıra bizim şey. Aldağını koşup koy. Ana töreğe şaylarını atmayız bu. Töreğe Gözü. urma dözeli var. Gözü bol. Makılsın araba. Muaz bol. O. Anna bende bir şartım var. Oturlarım. Takayla töreğe devirmende. Şart Olmadı ki. Ne kalarsa. Sizler dine bir çetti tuğra. Ben bu orakini şu mıyzamlaştırayım. Baştan işim ayağını sen çıkayım. Anan, bundan arla takayla men töreğe kalarım da gesekleştirip töreğe kalarım. Orun masar Birincisiz bolsanız. Şunday kalar ya, kanday desin. Orun masar koyuyoruz. Töreğe olur. Bu dökün işte. Bu cigit Bizde de tek taksakallar kengeşi var dedi. Bişkek'te töreğeni joyolu da eme kollektivin elimde ten töreğe olalıktağı kollegalarla seçim çıkaran desek çığır çıkarıp bizi çığırıp bölüp çarptık. Diğeri töreğe degende duşunçalık mansap görürdük. Yok, nasıl emnes aldı? Yetekçi de. Başçı gerek de. Bu işte bitiriyor. Yürüyüşü başçı gerek. Ya, Sen balam kaysındasın? Kuyucarda. Gökçe'den çukurken. Bunday. Menin talağım siler emektiler sonra. Urmatlı töreğe koyuyoruz. Tora. Kul tiyatta bir yaktım bağırım bilir. Emete. Ana orun basar şaylaylı. Boğul gitti orun basar koyuyor. sekreter gerek bula. Çukurluken koyadır. Men aytı vatam. Gelip gedip dura var mı? Çukurluken buna eme ola siz çok da bu eme ola. Ana sekreter bu iyice kez şaylaylı. Benim sekret yok, o şey diyor, savet. Tora. Tora. Yalan yemi bunday kılalı. Anda bu orakini bir doğuştan şayladık dep. Kuttuk tap koyalım, bağırmışlar, gençtin. Şaylar çağırmıyor. O çaparı. Ana ne ikinci mesele.